Good morning kakapsat. Good morning. Ayan kakapsat, oh, ang lakas ng ulan dito sa Sardia. Yan oh, Sardia yan. Ay, Sardia. Oh, yan. Biyahe na kami. Water. Full water. Punta sa trabaho. Oh, Yan oh. sana. Lakas ng ulan dyan oh. Lakas. Tignan nyo yung daanan. Hindi na kinaya ng yung tagahigop. Para sip-sipa, kinanungan nga. Sa pagkagang kontak. Tignan nyo kakapsat. Oh. Grabing ulan dyan. Oh, Ang tubig. kontak Talagang pa eh. sipanan. Kala mo nasa Pilipinas lang. Lugar na ito, Sardia to kakapsat. Sardia Road. Ayan. Ayan. Ayan kakapsat, katindi ang baha dito sa Sardia, Dubai. Oh, pwede nang gawing pispan yan. Lagyan mo ng tilapia, hito, yan. Tapos Timbarayana. yan oh, wala na yung mansion dyan oh. Grabe. 1 kg. Ito na ako sa fish Oh, mas market. Duman lang muna kami. 10 kg, 10 dirham 1 kg. This Bili Sabrin, ng ulam. 30 1 kg Sabrin. So Oh, yan kapsat, 30. Sabrin yan. 30 dirham per kg. 30 isang kilo lang yan kakapsat. Sabrin, Sarap 30 yan. Pag dirham nag-sales per yan, kg. magkano yan? 40, Mura lang. 40 to 50 yan. Isang kilo, masarap kasi yan. Tanigi yan. Alakitaw, how much kg? Ito naman yung 20 dirham? All? parang 1 kilo? Big Big one, yes. siguro nasa 3 kilo yan. Yan lang. Tanigi ha pare, how much kg? Tanigi. 35? खाली पूछी मता Ah, tari tari, Mary, Mary, tari. बगला बगला मनो Yes, Mano. बीच में बगला You Gando? Where big Gando? Big Gando? Gando? You Takla? Takla. Alimasag. So ayun kakapsat. Thanks for watching. Bye bye. God bless.